Santa Susana egon ziren UGT. Bai. Da UGT ginen mesara jesuitetara. Gura ma joeten zen jesuitetara goixetan. Baina gero jueves santo, jueves, ez dakit, gabien egoten zen mesie. El jueves no sé qué. Ni amagaz joeten nintzen. Eta orduen egon zen, Hortabiran bizi zen, zelan esatu ziren, periodikue saltzabena. Itaben berba. Da, Andraba zan, da mutilaz joeten zan, semiaz. Da guzelan joeten ginen, egin ziren, mesara, zortzietako mesara, liberal saltzabena. Liberal saltzabena. Liberal, da hola nahi jaben berba. Da, gure ondotik paseu, da, bera gorantza ez da, liberal saltzen, da gu berantza, Andra Marire. Da bekitzu gura Marire, al Rosario, coño, al Rosario! Liberal, berrito, gute zan gorantza. Hori behitxate azten, bueno, ikusten dago Andrie. Eta soldau jantzita, milizianuek eta egiten ziren, armekin eta dana. Han portal handien zabaltzen dana atebi, han bi, hemen bat, hemen beste bat. Da, esatozkuen, ala, amisa, akonlogar, amisa. Barra egiten. Ike guk esaten gontzen, eskinen bilure gehiago, Ike. Nosotros vamos a misa porque la madre nos manda y tenemos que ir. Pues a la vuelta, cuando vais para casa, ir a casa y coger un balde de eso y venirse. Eurek eatzari esan pilotzak eta orban aro batzuk ipini da itabi esan. Da motoskuen tripak da pozik hartzen ginen, garbitu etxien da tripotxa jateko. Da, hola, da odola motosku. Hala, llevarle a la madre para que os ponga eso. Beti, hastien baten ero motoskuen hori. Da, berba ituzkuen simpatiko, falteu esabien egin. Esatozkuen, ¿qué hacéis en misa, pues? Todos los días comulgar. Igual esatozkuen da. Ege, dugu bilura purba baina asko ez. Pues, ¿qué vamos a hacer? La madre nos manda. Eta, hola, neberbain eurekin, gero amari esaten gutzen, esto nos han dicho, lo hemos dicho. A esos, cuando dicen eso, alabado sea Dios, esaten gutzen, yo no le digo eso, igual nos pegan un tiro.